Radio Pimso TV ahwefo ene Opimso Radio no Pimso TV abepiem ewo Asante Achim North kra ye frɛ no Agogo ye na yade na Nana Akuoko Sarpong ye wakra ko enseado na Nana no bubu na no nyame adom china na ye na daduanan a maman nyina eba Agogo memu na nyina yabeja yabrewa yade nyina na yedi ye na adaduanan na Opimso Radio Pimso TV ahwefo ya ba beduru eye Agogo ha de bekoso nyame adom china enyina ye de besum ye tiefo na ye wuram ne yehwe na ye ka no ho asem eye Nana Kwame Akuoko Sarpong o ye Agogo manhene na ye boni di anim se no ye mrani nim a na wabini ye papa na waka hemfo a na omoboa ma santiman ekoso santiman tumpon na niema efa mamrani amane ho na odimu akotene pa na Agogo manhene efro akonya kasie eye afe apem ahankono adioso ensia afi apem ahankono adioso ensia ena ofro eye akonya na asemo a eye osantene na apoku ayo toso mienu eka kire Agogo manyina ne se afi de monyo hena makoma pe monyo hena onima de enu onim homa no saye mrani nu onyina monta na chi na mommoa na nahini entumpon ofiti ase kakra na oboa ema asanteman apegya na etufom briti etu Agogo man eye bosumi afi mu a eye bosumi miensa no ena Nana Akuoko Sarpong ekra ekonse nto Opimso Radio na Opimso TV ya babe pimu ha se de bekoso nyame adu o kire ni ya de besum ye tiefo